Pynrung Kyrteng, Lingba Kamekha Health Insurance Scheme (MHIS) Benta Basau, Kalaya Chaprang Hawes Kasil District, Menta Lakumba Sngewbha AA. Bat katkum ke jinglum jingken balai ulum de ginong patai khubor, kiladon hadu palat 100% kinong shong ke district, kibala daban Pynrung Kyrteng ilade Lingba katega scheme. Kini ki kintopi ki silak san punri hojar praspa nyopulai ngut. Kata nakalai punri hojar, lai spa san punri kilong yeng, kibala daban Pynrung Kyrteng ilade hakani ke scheme. Bat ki pajba kilala ban pendon kam mentai ki smart card jongki haki hospital. Kane ke scheme ke ajing rap kerpang nak mentai kitu ki bapang besitom bat ki balik pak sumar haki hospital beper ki badan hak jela bat kum juru shiki hospital shabar ke jela. Nakaliang ke HNN klayoru banyakran bat officer badai kmi ya ke MHIS Hawes Kasil District ubla airu ke jingbatai babnia halor ke tege scheme. Betul, trong cái này là MHS scheme, ang này po district là sedang nadu benai Februari atau Mei, thì cái lại yang kita là ndu benai nhiều benai. Cái này cái registration drive trong cái này là MHS scheme, hang jing sha kan kala code hu like way tarik trong này benai August. Henry kidan pada ki static registration center là này ki ong ki district kiosk. Mengibu kawai man ke district dan hanya apa West Coast Hill kadang apa all CHC Longstoy kebakannya baru sistem kemudian jengkut kebakan ni kaskim kanangnya ni ketuka registration center hantu kanangnya jadi pajba bompat yo na kisnong na lagi batia ke hospital tu dari kita kam kerja smart card kila balik ini registration center di static registration center ki hospital ru kile yang ada registration drive kembali register ki beneficiaries dan verify ki beneficiaries lada ki beneficiaries lane ki pre wilithia hospital claim ka smart card ru hospital kila ban register kila ban yo smart card nangta kila ban penor kam smart card ki don ki brio ki battery apo hospital ki bale ini kam ka scheme ki ken be family mo on a floater basis nyo ba ki ajing ngarap sanla nam ta kawai kalong yeng hakawai kalong yeng la di gidon shipho ni gidon khat sanwat ne gidon tang sao ne sanwat ru ni khen long yeng ba te komot sanla nam ta ka wai kalong yeng de haba ki le thia hospital pade kalong ba ki briu la di gidon kam ni smart ka ni don pade de package system ni yo kat kum ki dor balabu renti la sarkar de kita ki jing stom ki ba ki sungal komot la di Tia hospital, hakano ke hospital ru, lada kade gino ke hospital Shabar sama mereka, lada gede ke hospital di bawah mereka, kini yo kaju kador, nam tak kaju kecing sumar, kamdor jeng kere. Ti kecingnya pada ki babon bengi upendo, abangi le kena registration drive mengenai po district kami. Ti kaptam lele nomor bagi district West Kasil di, kido kaduna pulat kan network, kumka internet network. Nomor babon ni ki Jakash na siya West Kasil kidi kisnong gi bomdon na dua. Dan nak kata daw kani ka scheme ko mamanta bangile kani registration drive ru bungi apan le online. Nak kata daw mi syam tingja nomor la ngile na ko kisnong ko kisnong ru bun ki Jaka kimdon na dua. Tingi apan khot lang ni kisnong haka Jaka badon na dua. Nang tadi saleh di registration drive. Te kat hadu une u benai mamanta benai Julai ngila kot kena junction door hadu 100%. Kamu 100% ngila yo. Te ki beneficiaries ki bang la enroll lang ni kilong masilak san pi wajah plus pa nyo mulai. Nang ta kumba lai pun wajah lai spa san pun riu tuli kilong yi ngila ada register kena scheme. Te lingba kini ki bangila meregister ni gini gini gila lah pendon kami smart card ki hospital. Ndai wala kata ru dang don pade saki lese ki Jaka ru mangila bu kerpang ban penia je de junction door kata ni ki static registration center baki beri gila ban lai gini ki static registration center ru ban register la jong la kimyo ban shon la kisnong joki la ni kisnong joki kim don de wo de kade ka ronggalan am tagi pajba ru makin Shim ni kabu, batlang bakin yo bacing mentoy bacing arah mengenai skim.